Mitolon to Rumi Ami'al 祈祷每一天 Miliput kukawas to mitiarai i jingraan atamlaw 上主看顾信靠他的人 Saligaka mapulung 平安 Malatsai kita a milayap to suar no kawas 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I satapangan saka 6 atsipang saka siwa saka muteb atusir suarsa awa ay ko patalas ni Noa ulengan ang ayay atamlaw jingra itia mga ay ko kakafit ningra atukawas saan Noa 没有缺点，是当代唯一的好人，他跟上帝有密切的交往。创世纪6章9到10节。Saligakaw, talajua ulengan ang ayay atamlaw ji Noa idia. Nikaurira, o masaruculay ko falucuan ningra amitier tu kawas, saka mapaorip no kawas ko paro no luma ningra, at在kapatay ilenlen。虽然挪亚在当时是唯一的好人，但是也因为他有忠心的信仰，上帝拯救了他的家人，得以在洪水中存活。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangau, malaluk kaku a mitier i disonan i, zai kaku at zai a mapalamer iso. O kasalakan no sa palamer no miso ko orip ako. To saka pakatin ako no paro no luma ako, to nikatalamaan no mikumi no miso. 上主啊，我衷心信靠你，不只是我自己蒙福而已，我的生命是你祝福的出口，使我的家人得以经历你丰盛的恩典。Pakani i talamaan nay angangan nutabang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。